Kini kadi kedu darsan Meklaya bat ngi pilihan subhai pi barok sekini ketuk kubor mentaka janmit Sean Pasi kubor gibabnya in pecuai kimat berkongsan. Pelaj pejba Menteri Rang Bak Do Keri Narendra Modi bon teligi projek penroy bersyongdor hadu Rio Hajar Sispa Klor Tengka na Varanasi. Kena Menteri Ketenat Social Welfare Bak Pol Lengdok Banamar kajing kenat Manipur kajing kai drug kalakan riak sah Meghalaya. Kesorkar kam pensep ya kepisah Henry kepenlut ban kenti kam jengok kai. Nyat pajba ke on Meklaya SSA School Teachers Association Syah Sekretariat ha ka apply terik Urisau. Yora ke maulung kong SC bat nalarempe FA ya kanam ladu jong kelempung ilakai 3rd Division Rivoy League. Kikubor kibabnya Menteri Rang Bak Do Keri Narendra Modi ulalaj banjengok ya ke Parliamentary Constituency Jong-u ka Varanasi bentah kesengi bat pelaj pejbak ya bon teligi projek penroy kibakot hadu Rio Hajar Sispa Klor Tengka. Ula pri ru ya ke RJ Sankara Eye Hospital bat bu mau nongrim ya bon teligi projek penroy Hasigra Stadium na Varanasi. Kini ke hospital kadai ke hospital na kebentah ban ajing sumar ya kijing pangkemat babon jat. आई हॉस्पिटल और चित्रकूट आई हॉस्पिटल दोनों संस्थानों से वाराणसी आने का आग्रह किया था। मैं दोनों संस्थानों का आभारी हूं कि उन्होंने काशी वासियों का आग्रह का मान रखा। बीते समय में मेरे संसदीय क्षेत्र के हजारों लोगों का चित्रकूट आई हॉस्पिटल में इलाज किया गया है। अब यहां के लोगों को वाराणसी में ही 2 नए आधुनिक संस्थान मिलने जा रहे हैं। Menteri Ketenat Social Welfare Ubak Pol Lengdok Lekena Bana Kedau jong kejing kenat Hajala Manipur kejing kai yau drug kalajur Syah Meghalaya. Ulaong bakasorkar kepersyang ban yala ekat balak ban penduk yau drug Henry Namar kejala Meghalaya kedai kejala ke Badang Jan bat ke Manipur bat kejing kenat hakate ke Jaka hakajala Manipur kumta kejing kai drug kalakan riak no Syah Meghalaya. Ubak Pol unsalet chanong ba Kari banyak keren bat kinong ilam jong kesorkar India sepanggane kekam bat kejing jor kejing kai drug ha kejala. Because of our strategic location very close to the Golden Triangle and the fact that the unrest in Manipur has led to a shift of the trade from that particular area to Meghalaya. That is a major challenge. I will be visiting the national capital briefly and make sure that the leaders in the government of India are well briefed about the seriousness and the scale of drug trafficking that is happening in the state. Hapadeng kijing kena balami bakajala Meklaya ke keruk pisah Henry Lapenong pat ya kita masa berper kesorkar jala kalau ang ba amsyam lapensep kai ke pisah penban lapendon kam ya keban kenti ki kam jong kai ka bakeu bha bat ke GST ru kala keu sya kalai pensan klor ha ke sisngi babon bha ki nong wan kai. Menteri Ketenat ki kam tourism ubak poleng do lu ang ba un select second si da ka benrap banamar ba kate ke Jaka kadon kelat ban kenti ki kam jong kai kumtai kan yo ya kamang tengka kan yo ya kamang tengka ke ba ar klor tengka ban sna surok bat kene kan peni kam jong kai bat kan wan ra ru bat ya ki kam penroy. It boosts the local economy and on any day that we have major footfalls of visitors to Meghalaya, the collection of GST goes up by roughly 3.5 crores per day.
Kaon Klia SSA School Teachers Association kelarai ban shimi kisinjam matenge da kabakan lej ban ya cek sekretariat namar bakasor karkam shim lala ban penulong ya kijing dawa jongki wat hadin bagakan hon klaya ki menta lakat kendai sngi kat kum kijing ong jong presiden KAM SSA STA uba Peter Ternyang ula ong bakasor karkam shim la jubab AA yaki bat kumta kim ban se banang kampen juria kijing yaki oleh itu ru bahagia arfulaitrik risau arajar arfusau kitemu ban penong ya kijing kenduk lang Hamadan Malki bat kin saya pat sha sekretariat kila khot la wer ya baro kinong hikai ban snok ti lang ha kijing ki jongki da ka ba kin khang ki school bat khot ru ya ki we kin hon bat kershan lam yaki kabadan bat kilaj onno hakmat ka sekretariat bat ngin ya ma chnong ni ngin leit nang ni kum shimman shipara bangi dawa ya kadi kahok kajungi na kasokar namar kasokar kamshim lali hadu kamshim lakhot yangi bedekran hadu kadi khlimat ka bamenta ka Nyutrap Youth Council Rimuliang Circle kala ai ka dor khas show MP ke Shillong Dr. Ricky AJ Singkon ban kedo ye ki pratali ki mat ki bakta bhaya ki jaka khaput jong ka mkhlia bat Assam ha kani ka dor khas la kerpat badan kam ban kentiu kerdan no ia kalang pi edikam sha ke police outpost ban penbhai ki surok nado te thawyar shalang pi hapo ke skim PMGSY bat ban mang tengka kerpang ban kentiu kam penroi ha ki than khaput nalor kani ke HYC ke kerpat ban ajing kershan ha ka bede bat ke jing hiar dor ki marrap ban kentiu ya ki cooperative society lengba ki skim sarkar sisa yang iha bede bat ke jing tengku kajungi bat ki polis Assam te bat kumjuro ngila ai sakwe pat ke bedai kimat kelong kasurok kisurok haduk menta kelong kisurok kiba khuruk khoram abang yat nang ti thawyar saduk salang piru kalong ka khuruk khoram bat kiwe kisurok kiba haduk menta ru kipat yo kumjuro ya kalaj nang ne nalang pi sya modes nam sya dum tisau umpa bat yap hadu menta mene kipat yo ya kalaj ka Garo Hills Bibhak jong Karashtra Sevika Samiti ka pelong ka patha sanchalan hinin ka sngi kum ka dak ban rakhi ya ka vijaya dashami bat ka Samiti Foundation Day Yugabdo 5126 kani ka jingi yat patba kalas dang na bhoy ra kupi SSA UP School bat penkut pat ha zigzag LP School ha kabale shimbenta da kumba arspa alai phongut ki sevika na kathan kajing thu jong kani kalampung kalong ban kentiu ya kajing yeteli hapdeng kini shimbenta haba maham ya ki Iran ka bakarshan ka Hezbollah ya kajing le bakla jong ka hadin bakla penher ya ki drone na Lebanon ban penbethe haking sa jong u menteri rang bakdo u Benjamin Netanyahu ang ba kani kajing thu penyap kan ampan sange ya ne ya ke Israel ban penduk jaj ya ki le no bat kitu ki bapha ki kani kijing maham jong Netanyahu kawan hadin kijing penher ya ke drone saka jaka sa jong ha kanong ba Israel ka balaja kajing sha thombor ha kajing tho jong ha ka social media ka X Netanyahu la tho kajing persang jong ke Iran ka bakershan ya ke Hezbollah ban penyap yanga bat ya ke tengah jonga mentagas ngi kedai kajing bakla ka bakrau kani kan ampan sange yanga ne ya ke Israel ban teng ya thma jongi persha ikinong shon jongi knang ban yadai kalawei jongi ka kanhun ya la ka Lion Sports and Youth Affairs kalalong kanang job ha kalampung ilakai 7 Debo Shulai Memorial Trophy Second Division Football Tournament R1000 Besau kabala penlong da West Jenta District Sports Association kajing kun final kalalong hanin kasngi hakyang nang ba stadium hajawai ha kaba ha kajing ilakai final kaba itanat ba Lion Sports and Youth Affairs kala penlim ya kakyang nang ba duku da ka da ar la iway ha kani kasngi la samru ya kusnam da uba sanbor Shulai MLA ke Shillong South bar ubadeiru Chairman Kamiklayas Tourism Development Cooperation Karibhoy District Sports Association nin kasngi kalapan kot no ay kalampung 3rd Division Ribhoy League R1000 Besau kabala penlong Hamadan Football nong jri
Kini jinlang penhap perda ya kini ke Lempung lawan sebentar ubah Charles Marngar MLA Kemauti Constituency kumukongsan bat Raja Brahma edisi keribhoi kumukongsan kini don lang Presiden ke RB DSA ubah RB Shadap bat kiwe-kiwe. Kaliang jong kishenrang ke Mau Lengkung SC kelara ikanam ladu da ke penlim ya ke Mau Lendab SC da sao laar leng bak tiebreaker. Kaliang jong ikan tepat ke Mau ke Narempai Football Academy kelara ya ke nam ladu da ke penlim ya ke paham sim da ar lanon. Kalian futsal arena kelap penkut bat keliap no ya kelama ya ke na ya ke first knockout 35 years futsal tournament hakas ni thodeng hakabaga kenhun ya kai kalawai FT kalalong kalado kalawai FT kalayo ya ke jingjop hadin ba kelap penlim no ya ke Sinduli FC the Sun Call la Sao Call hakajing kun final kabalalong halainal futsal arena Pendeng Ray West Khasi Hills. Hakani ke jingla kai lawan bani sebentar uba homeland khar ubadai urang ba asnong kesnong mauyong Pendeng Ray. Laban kedua bahakani ke Lempung ila kai lawan sebentar haduk khalai teli ke kenhun na ke jaka per hakeleng ke West Khasi Hills. Mentapat ngipek ke jinglong juman sundeng hanong ba Shalong. Ke jingkriat kalong khatway 0.1 degree Celsius bat ke jingshit kalong 4.1 degree Celsius. Ke jing skam khau kalong rip saw na kispa ha por men step bat nyupsan na kasispa ha por janmit. Kelak bandan ke jing hap slap ke mamulmala hakikat tu kat nitli ke jaka. Syaban pas ku bekut jong ketuk kubor ngipek biang sesen ye kimat bekongsan. Pelaj pajba Menteri Rang Bak Duk Keri Narendra Modi yebun teligi projek penroy basyongdor hadu riu hajar sispa kurut neka na Varanasi. Kena Menteri Ketenat Social Welfare ubak poleng dok banamar kejing ikan at ha Manipur kejing kai drop kalakan riak sa Meghalaya. Kesorkar kam konsep ya kepisah Henry ke penlut ban kentiwi kam jengok kai. Nyat pajba ke All Meghalaya SSA School Teachers Association syas sekretariat hak apply terik Risau. Yora ke Mau Lengkung SC bat Nalarempai FA ya ke nam ladu jong ke Lempung ilek kai 3rd Division Ribhoi League. Dia perlok atung ne pos ku bekut jong tu ku bor jing imta ka janmit hadu ben sembiang mat pila syagsi kublai.